Progresista que para a próxima temporada está na segunda regional. Pois é, xogadas aquí cuatios, pero me dicen que casi que o ascenso xa está conseguido, non? Sí, o ascenso témolo conseguido co loveraje co Logoredo. O ascenso está xa conseguido. Ahora o equipo quería ir polo primer posto, ganar a Liga, pero as baixas a ver se non nos lo impiden. O pasado fin de semana tivestes un partido importante, aunque eles non poden ascender o Mos, non? Unha rivalidade absoluta nesa categoría, non? Moita xente no campo do Progresista. Sí, bastante xente. Hubo bastante boa entrada e un bo partido, tanto por un lado como por outro, aunque o Mos levou a vitoria, pero un bo partido para os dous candidatos a quedar en primer puesto. Un campo de fútbol que era de terra ata agora, pero dentro pouco vai ser de céspede artificial, botádelo de menos. Como están as xestións? Porque a Diputación a que vai a poñer o céspede artificial ou... Home, esperamos que en breve nos poñan. Para esta temporada xa non, non? Non creo, esta temporada non creo. Por tema de xogadores, claro que botamos de menos un campo de erva sintética. Da bien para rematar, canto?